Danas je pred čitaocima lista najmoćnijih u medijima u Srbiji, a vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Pink Željko Mitrović je na prvom mestu, ostavivši iza sebe mnoge vlasnike drugih televizija, producentskih kuća, umetnike i druge pripadnike srodnih zanimanja. Kako navodi Blic, Željko Mitrović i dalje uspešno balansira sa zabavnim programom i političkim sadržajem kroz informativni program, ali i sa inovacijama u TV produkciji kroz svetski najpopularnije reality forme. Zahvaljujući formuli koju je Mitrović pronašao, televizija Pink je već decenijama najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, a kompleks filmskih studija u Šimanovcima spada među najveće u Evropi. Projekat Zadruga, koji je i osmislio i otelotvorio medijski mag Željko Mitrović, konstantno ruši sve do sad zabeležene rekorde gledanosti i potvrđuje zbog čega je baš vlasnik Pink Media grupe prvi na listi najmoćnijih ljudi na medijskoj sceni. Prošle godine Pink je obeležio 25 godina postojanja kao najuspešnija komercijalna televizija u Srbiji. Kada je informativni program ove televizije u pitanju, emisija Novo jutro je najgledaniji jutarnji program svih komercijalnih emitera, prema Agenciji za istraživanje TV gledanosti Nielsen. Veliku pažnju izaziva i politički talk show Hit Tweet, a prethodnu i aktuelnu televizijsku sezonu obeležio je domaći serijski program. Nakon serija Crveni mesec i Preživeti Beograd, Željko Mitrović je producent čak 5 novih TV serija, a sada je počela sa premijernim emitovanjem serija po tekstu Gordana Mihića Zlatni dani, koja je za kratko vreme dobila ogromne simpatije gledalaca i još jednom potvrdila da Željko Mitrović ima sluha za svoju publiku. Imperija Željka Mitrovića funkcioniše potpuno samostalno i osim prvog kanala televizije Pink čine je i Pink M u Crnoj Gori, Pink BiH u Bosni i Hercegovini, kao i paket od 60 kablovskih kanala. Izdavačka kuća City Records, aviokompanija Air Pink, kao i kompleks filmskih studija Pink Films International, portal Pink RS i najmlađi član Red Group. Mitrović je na Blicovoj listi najmoćnijih iza sebe ostavio Srđana Milovanovića Kopernikusa, vlasnika televizije Prva i B92, Dragana Bujoševića, direktora RTS-a, Suzanu Vasiljević, šeficu odeljenja za odnose sa javnošću predsjednika Srbije, kao i Vladimira Lučića, direktora Telekoma. Ova svakako jako zvučna imena u svetu medija itekako dosta govore, a televizija Pink na čelu sa Željkom Mitrovićem nastavit će i u 2021. da kreira najinovativniji i najbolji TV program za sve gledaoce u Srbiji i regionu.